da se više neće moći ništa napraviti. Recite mi, koji je vaš stav oko poreza na kapitalnu dobit, obzirom da se oko toga, to je dosta vađeno iz konteksta kod svih stranaka i dosta se vodi borbe i možemo reći da su čak i spotovi određenih stranaka upravo udaraju na tu kapitalnu dobit. Niko u principu gledateljima ni građanima ne želi objasniti o čemu je tu zapravo riječ. Gledajte, bit će interesantno vidjeti stav ovih koji su protiv kapitalne dobiti za jedno 5 godina. Biće isto kao i sa Splitskom rivom. Porez na kapitalnu dobit je u svim zapadnim evropskim zemljama. Ne ulazeći u detalje tog poreza, načelno se zauzimam za porezni sustav takav gdje će oni koji imaju više platiti poreza više. A oni koji imaju manje da plate manje. Naprosto to je pravedno. Da ako čovjek ima manje prihoda, ako ima manje novaca, ako ima manju zaradu, da plati državi poreza manje. A oni koji imaju više da srazmjerno plate poreza više. Smatram da je bilo vrlo važno da ukupno porezno opterećenje u Hrvatskoj bude manje, osobito na ono što znači zapošljavanje. Dakle, bio bi važno da su porezi koji idu na dohodak, da cijena rada u Hrvatskoj bude manja, da ukupna davanja koja poduzetnici daju državi da budu manja, da bi poduzetnici lakše živjeli. A ovdje se uhvatilo jednog detalja, jer se taj detalj grubo zlorabi sada za predizbornu kampanju, jer je bila privatizacija HT-a, pa onda se ide na vojsku ljudi koja je uložila novac preko 300.000 ljudi i se kaže ako dođu ovi, onda ćete i platiti, ali ako smo mi, onda nećete. Pritom da naprosto lažu i prešućuju da će sigurno za 4-5 godina taj porez biti uveden. To je samo pitanje trenutka, jer jednostavno hrvatski porezni sustav će se morati, pogotovo u skladu sa zahtjevima ovih koji su žurno za Europsku uniju, ti zakoni će se morati uskladiti. Imamo još jedan poziv.